Mero mwesije yahaye kurabura kiri izuba obuyaye twankomboriza mukuru akuja kuzico cha Mariamo ombusaba dikon bwa nombe emukuru yakorwa akanisa ya nombe kashari overevers ninkore aho muri Mbarara district. Okunajangwa abashaija bingi amarogo gabisire mitima baremwa kupakasiriza amaka gabo. Tubatakwetenga kuza kurondera abashaija bishaka. Kuva ko kujuna mcyo yawe yaba mbizi. Umushaija wawe naza kureba ngo urumurungi kandi naza kukunda. No mushaija nawe naza kukunda mukazi we. Abo kuba umukazi we nuwe yatori no mbingi. Emukoro yokuja kuzikireki yabebembiremo Reverend Canon Dennis Mwine kizinduka akidikon wa nombe. Cyabazire twara abantu mu mashomero gumusinji gwinchiriza twitaba Anglican Church kumekinga shonga abana bo batunga umusinje mu ndinye sana bategeka bihangi kandi n'ikindi abazire okugumiza mu nuboreka umuhanda abana baciro bato bukumuruka nyenda kushaba abazire bone ibari kugira ngo bafe yo munonga kurengo bawumukira abana babo kuko nani ngambira abakristani abo kuba umuntu nyese yaza kubaho aje kubaho abana be gushuka Twaza mugarasiya nkoburisa irizoba obebembiremo kigombe cya Mothers Union batongoza kutandika project yabombeka iginokezaho miliyoni ziri hagati ya shanju na kinana ibi n'ibindi byagambo oburisa bwana buja kuzikiro cya Mariamu abakazi 13 batahibwa omukigombe gakira ibarheji egume kwijusye ebwaraganisa byona mukama agumene iwe atumubakire ubatero bungaro unono abakristayo barukora oburisa bwa mugarasiya akorwa mu makanisa atanu omar mugarasiya komuyaga All Saints Mutumo na Rugarama baikaho omwe omuhereza ahabwe kurakurana omwe omuhereza ahabwaki ahabwe kurakurana natakareba natarazeji kan nabingi tukimanya nabonye nagirebera amashinya tarazoka gishaka tarazo umukarse ya mugarse prote torekere kombekaho amaju umumisho n'amaduka enyuma n'amashuga bapanze atitwe nk'abacara twiha mu sentezo tuza kuziteka umu project menire yo kukuza abana bato twaziteka mutu umukwera abana babatakoye basa kubakwatiraho nano mukureberera abakayikuru n'abagurusi ababirebeye yambira hata bataciye yamba kandi nongera kuzima umureberezi obereberezi witu right Reverend Dr. Fred Sheldon Mwesugwa ahabwa umurumo murungi ogwayokirurire umubereberezi bwona kandi ogukoreta mu ntunguka nana umakanisa kandi naitwe ayitwerekerire ayitugumiza mu tuhagera abugumiza mu okubuzya obukama bwa ruhanga no kombeka obukama bwe umuseji aitorjira umwanyugo twasiga barukuzinja Mariamu habaho nempaka zo kushoma biburi aba TV West ndisenyomo Gideon na Abdukalim Sengendo.